Samat ko sa kapingkiyong kumimasan, bersama berong, ranwood. Sa kalangan kiyong kumimasan, maur, bagin muya, kalwabat, serpenet, nanalte tikitikwat. Sa pagingin mo sarawi, ang bilwamasan pukat, dan kakowe, sair, koros mongyong, nabanrong, patakwat, nan radio gan, nan television, obil, nan tenpas, sarawiwat, masay kinte kasumuyong komu main kaun Jesus naral mor ran kak tiktikla ni rai ban rong masan pukat ho lukwar wang komu kasumuyong komu naral mor tatong ke warwat ngilwet men wiya men kalangan ben marami sutrai lorogong sutrai koyak me koros imuitong komu ya sabi salia kiti maranat kaun Jesus Christ Satan ina maswat kan koros sote aral tatok pan poitan pan tiesame tatokan rawat marami yang dengan kita tambang poida sebagai nomor kaunson kama Jesus Christ berbukat koros. Amen. O ranwet imen kita lang koto kaya late patakyo me kita trapiatar ransarawu neklao me orle pekosaya yakarben Christ akat itu. Hari ransarawu neklao kita kilang tuen nan kau tiala kasiliyong tail me koros armas me eterail sudah direkta nan sabul men simbolo bukan komaur ral pisikan dilang nan len kesini ay hari ima keras kergido puen kalwai tail sang le sakanakan wet me peni gatin kau ne petawang Satan hi natron leng kau koros me pelian takut han so yo me samalar aranwet imang dalan ut kelang pelaki swasa me Christ kating kono pang kedal me kot kating kono pang kedal ye nanleng wasa kis me kedai ko saya nanleng the heaven menjangin rawat imang kedalan tepta wakit nanatal mata-matao pertama kedai bang rong me bit nanleng ye kamelele me masudugin matawa kita sudah beli ko saya nanleng orioritik kedai ban uye ko saya kokola tame anana peng dalen wewe kita ibansong yen orla peta wasa kiset me kot kedeng kono bang koros me bakabakai me abang kedin welang rail wasao hari makdabang kilang nanleng awi wasakis me kabi kita kot kedeng kapakata nanleng ong melelong tonleng kan o ong sapule me koros me kamor kilam mare nan bukan Genesis ewe ko saya ibang watak ni bukan wai bagi watak ni bukan bombeyo bu browno sedo ko saya nan lang lole ko saya te samba wa de began koros tana bananane nan lang yang mi lole nan bukan wayo ko saya in the beginning God created the heaven and the earth nan King James version ko saya ni tapi ko karin kapikata nan lang o samba Mie translation in bukan wai menda the heavens and the earth nan lokoyan Hebrew ibansong kawai esegis Hebrew nan lang ako siya shemayim wewegi plural lebonang ineo hari mon mekoros ni tabi akot katingkap kata lang o samba heavens and the earth Mona dala na nagdalan tolo ko siya wasan nan lang makot ko na pang dahil kitala na nagdalan bilwewegi lang siluwet okay nang kayon lang magdapantiyanan bukan Genesis relaw dew raduduk walu ko siya ko dari katigiyang eden palango lang hari bongo yung sa klaro marayin en ran paratorya met watapen karyawan ran wawagi lang kayo wasa magdakalan talagdaglan tepang kami misali yay lang kayo mo yay lang kayo Langkar yao kedabantianan bukan Genesis relaut. Udah juga isak payo lele isak walu me ko saya. Bang mata kete juga isak payo me ko saya. Kot pilkatin masani marain kay en miela panlang men irapasang rano bong o men kileleti ansaw meranakan son para kano iren ansaw kan pankin tepda. Hari kalian lang wasam kedai kalian talak kedai kalian husugan kedai kalian kadebin maram hikar yaun lang met kasilun lang daibang kilang daibang tiarnan korint keryaw iralaut esa keryaw reduk pamata kong tay reduk payo reduk riyaw o
Iralau tayo sa kriyaw, ridik payo mo ko sa iya. Paul, ko sa iya merenda. Iya sa saulang men, meson para isak payo, towar po, po kitala, lel, nanlang kasilu. Isa sa mamet udan wiyawi, tema kaudia leo, me ekilang, kotete, me mangi. Paul ko sa iya yang sa miral katedi, iral kemela, paling ini ko dala nanlang. Igual lang song kay nanlang me naniritik payo ko siya I eri rongata song kay me sotre armasamen kaweweta tama buksaro masin yung ta ye I langwet me magdalong ko siya ranwet lang kasalu me kasama ko ketika dia to nang nusugan wasame Paul peni ko siya me ese armasamen me bugdalang wasao ele po nang inson para isak payo sa malar. Paul ko siya ini yang sumiray katubugay di kamela o palingan ni ko tala lel nan lang kasilu. Tuan tame ko lakilang o rong wasaw entam sotra ramasamen kakaweweta. Wasakis me kot kono pang buksara masani me pakapakayi me saikintre mata-mata kak metaweta saikintre porin maseu kilang saikintre salangeu kak rong tame kot keding kono pang. Iralagan me pakapakai. So kita metawe, kita mi kita metawe. Ya tuan momen wasau, apuk saro masan yang kita atral matau pan poksang tamakot ketengko nabong. Amen sabule megan. Wasakis me pan inen kansen mo pan inen kaperenoi kamelele me me kita wi kotokotogi. Amen kita atral penene kan me kita pakapakai kan. Kita korasan kak lelang wasaw heuran. Kita lana kita len wewe kime nanlengan sewet nan korint kerja relot nama orang walu kasih yang trial nutuan pola bil kosaya. Eri lola trial tiren kelail o kita kin ngongki peto isang nan palu wara trial wasat o kolanan teu trial ren kauno. Paul ko siya niyan sa marama sa mela paling ini bitaw sa ng paluwarew sa malaren kot. Pag Christ katoro wiyanta halo baby alara halo ong nanwin nan lang. Kita rong patakin ran sa runek lara me mon Christ mon lobo aramas koros ko kala wasa akismatan ki pan kapeen Abraham in the bosom of Abraham buksaron masan yung trial. Wasawa sa larmi ranwet pagi Christ puksaran maturi sa kisul me sa kriyaw kasiliong tanya sa Christ ya sa tasang nan sausaw wata sang pino wasaw ban kapeen Abraham o way ray lang nan lang makata ansawet aman armas me melaren Christ sa malaren ko atal penay kan me melaren Christ mimi wasaw Christ bil masa ni yung trial me serikan me uyatun wen nan lang ni melel kumal menan ki seri me mela yolakan ramimi wasauran ko tan sewut nan lang kasilu wasa me trial after watak pene me Paul ko saya eri kita lanana kitailen wewegi me nan lang ewya wasakis me melel tuweta bil nan len kisini ya bil melel bil nan lang ebelu ya wasakis me melel bambak dodok dalar maskin metawela nan lang tolang men mi bon tapake wi kaskasan kina harp te wi atame mi so nan lang wasakis me hutan melel kot ko na bata nan lang tuweta bil ketin mi ata sampak ta bil mi bo sampa am ketal mi bo wasakis me bil melel tuweta bil nan lang ibang wata kong trial nani puri law ta isa ke redu ke isa ko no ap pambil kong ngong ki solang kanan wata sang redu ke ko koti bagdalang kilang tame ko sa even Abraham tuan kot a egeri redu ke isa ko no ko sa eriso re raparapagi ko sa Abraham Isaac Jacob re raparapagi sabweu me kasalel sang wasaw ya wasa nan sabon ino me ko kedin kalwe lang lole ino yang Abraham sabweu me kasalel sang wasaw ye nan lang maglang nan lang melel e wiya wasagis me melel
ben Abraham o ko to kan rapaki na kan rapaki puksara masun yung dan yang sumi Abraham ko to lang Abraham nan sabunino ni yang sumi lel nan sabunino kairu sa isulog nan sabunino karasayong sabo in a strange country wasagis me esote kaitegin awasa pergi rapaki wasa makot ko na pangi sap makot ko na gobi eri so rapaki sabo me kasalil sang wasau ye nanlang i makot katin shota katin pe kasal ki arkin huyaki iar kot pa en katin ko na batang railier kani mo eri katal pala sa miya kani mo kot ko na bata mimi nanlang an sa word Jerusalem kap. Me puksara masin yung child me apang kuti yang pun sampai kap megot pang kedin kapi kata. Ekos ko saya Abraham, Isaac, Jacob. Rarabaki sabew. Me kasalal sang sabe ni no megot kedin kalwa rai lang loleu yei nanlang. Nan Ibru iralaut Isake udah duduk Isake no kasih liang dah. Irekan mawa, ekosoya, me iral wia soun kairu kei samba. Kita wia soun kairu kei samba, kairu wewegi kosan ini lebih nanzo. Kosan magdai wia pun samba. Sudah pang pot. Kita sudah wia buksara masan yang dah, me kita sudah wia kisen samba. Ap kita memor nan samba. Ap kita luya kisen weyeu magdan tanan lang. Solang. Son lang. Iwasa me atwat ko sang solang. Kita luya son lang kay. Imagarta atal mor pangkasaleta moren nan lang. O tama kita lesegi Morin nalang, tama kita panas lagi morin nalang. Per Christ kerto kasali yang trial tuan morin nalang, tuan wiwia and nalang. Kita satu yang wiwia, tuan wiwia and samba. Per kita tuan Abraham, okey tu kan, mesoto wiya utang kita kisen samba melel. Per kita wiya kisen don way and nalang. Maglang. Makata ada wiwia, ada kosoy, ada song chorus. Pangkasalita song on maureu. Mesuro tuwede maur, mesamba anigi. Depan tang kasalita maurin nanwen nanlang. Eri Christ keto kasalayang tail tuan memaurin nanwen nanlang. Kat lasang tail, ikat giyang tail sabul memasan mainting ti. Bahaya memang kita lagi wat ek sabul memasan menting tiang kita kawai dong kita kawai ong tuan memorin nan wain nan lang memiminan masanin kot kita lan wat ek kita lan nase tuan atai ban kekait o wait ki more and nan wain nan lang mie irayo nang bukan wai menda you are a peculiar people a holy nation a peculiar people. Peculiar, lo yang wayon ta peculiar. Atai wiwiya. Kasalita magdai tonwen nan langgay. Imakarata aramasamen. Aramasamen may ban men yang wiya tonwen nan lang, may banta may iso lang. Wiwiya totokin samba ekin sansal. Koros bang kailangan tayo rila sa me. Katikin wiwiyan nanwen nan lang men. Kamugitin sansarawi. Maurin kawiya tu wiyan maurin samba bag maila sa tama karet nang bag wiya en nan wen nan lang ban hutan kin sansal eri nan lang wiya wasakis me hutan e melel so lang kan termet metawe me mimina na mata-matao termet metawe me wiya wasakis me muin ban kakat so utan melel kot ko na pata nanlang ima katin kapakata kapikita nanlang kapikita kot makatin kapakata teglang isme mimi wasao isme mimi nanlang nan
Nan marki kaya ura laut risa kriya ura juga sektuau. Mai wadak inting dia wadak. Ako saya tuan don lang ngeter me saudara mas kakwata karai lu mon malen kot oirai lu wiye babakot. Hari don lang kan mau udan wiya don wen nan lang. Rangka begitu kita peren wiya don wen nan lang. Silagi zeu pilihan takut dan so gitu si general dito sang wasau ye Lucifer ona don lang kan. Nan Isaiah pataki yang taileu punin don lang wet. Ratang ki seraphims, the seraphs, me peral me wano. Rakin mi mon kot mon molen kot o Israel kin kap nga kot o ko ya sarawi sarawi sarawi. Itu mereka kin tinda sarawi kap nga kot. Peral me riau peral me Israel kau peral me riau peral Israel kau peral me riau ro ye bibirgi. Seraphims, ye puinin ton wen nan lang makot ketingkap katanan Ezekiel. Pil kasali yung tal me, pil me ye puinin ton lang anaki seraphims. Peral me payo. Malasa me Lucifer uya seraphim mas. Yang uya puinin ton lang wet. Nampuk saro kasali yung tal. You were an anointed cherub. Puk saro kasali yung tal. Masan yung tal. Lucifer uya seraphim. Songon ton lang me pe me payo kau. Pil archangels. Merenda archangels. Mesan sa long ketail. Pil nan masanin kot mayral me silmen. Mene pil kak toto sangap me silmen mesan sa long ketail. Gabriel, Michael, Lucifer. Ranward Lucifer sola bayatan kila Satan. Nang magilang kaya bikin kot menet me kaya tigin men kamanaman. Uya cherubim men epil uya archangel men. Sotra amen kaya bikin nanlang maan ki office riyaw tuwete Lucifer. Ima kari yang kecil mama wuniang imun titi men me ansu kis sotre eu kapagin kot me sikla sangi nang katete mering tuan kota masing you were an anointed cherub a KT kaya mama wuniang imun titi men me eset tuan anointing apil kintotok ima karta puksaraw masani amai imun titi seten me witingan Ainanen witingan. Ima karta bil puksara bil masani malteri dengan kesenwanim kis ma panalo totok po. Apaan kikipesang oi tuwalong yang lole. Kalau suwet mir nan mong yung tay. Pagi certain me witingan. Bil mir punin tolong yung me bil sansalong tay nan kau tiara lot tayo menda man more for living creatures. Pila punin nan lang met. O magdaya bilinta, come on angels. Doon lang kan magin parata mo manaramas pilsola miye. Bantay yang tal mekot ramu bugdalan wewe gi. So doon lang met magdalan ta come on angels so to perail men pir. Abugdala ramas kin malan niyang. Gdal magin malan niyang nan malan kan memiaral men pir. So come on angels kan so daral men pir. Imasan sa long tile. Seraph so cherubims kan memiaral men pir. Pe wano o pe payo. Ye iral bukat. Me miminan lang ansawat pil wan paron sone berkilang tanan kau dia lisu tuaw kola haramas ngeter me pil sudah mengkakwatek rebel yang remimon molen kot umon molen kot aramasakan aramas ngeter me sudah kak watawat me kasalo yung trial me ansawat me pil yang miminan lang aramas. Iray so lang kan memelaro in Christ. Kahit digin memelalikin Christ. Pag memelalikin Christ, nang lugay sa kuno, nang kasi pinol ko boy Lazarus, ang sa meramela, iray ko tila pa, palingan iray ko la, selitiyang nan wasakis magray ko sa Yaran Rio, nan pulago. Nan Hades, nan Sheol, nan Hell, kahit digin lens niya. Hawi-hawi katay. Ngayon lang. Eri iral me yang wiat don wen nan lang ansawat so lang koros mela paling iral ko kulang mo sa ima kareta kita lenan ki ko porpor nga try benenay kan me mela ren Christ rasa malar
nan lang ren kot palingan Israel kan mimi wasao magilang aramas mesodara al koborobor raban mayay way gagla lubu maskila way gag meran ki puegi kompa kabaral memelar aral penay memelar ismero pakapag aral nono aral papa riaral neray seringan puegi sodo koborobor Israel akital man ki koborobor imekare yang kitail aramas kin lamay yang kitail kin ititingang ral masaning kot so limbak magkitail lan ki yung ral pag kitail lese mara sudabang kotoren kauno kitail lese rekokolangya o kitail wewe kume euran kitail sudabang peleu tu bene karena kitail nanti yang pataki yung ral maur kauno katimbil kasali yung tal porembil yang kota pag kitail nan ki kopor forward makitail koros melar kitail bantu bene palio euran ima karta kitail anana kabagap ki yung kot bagiren kot main kom kadin kai buiti na nai mong yung pakapeniral masalong alarkan po yan ka kuya men kongi yan kuya ay puko totoo kong ay peninikan riyakan kita isa ka kuya totoo kuat masoto pakapeniral masalong alarkan mimiretay imagday bang kuya debanda itar kiyer komor me yalayer mau boy komor lar mete ikan ikilang sudah kata yang ya bara makulan anel rangkulan so ikarang Christ sama asani may wawe ay maasan kaluluwang niting sampakan koros pagkarabawat tayo korosan yang mimiren kauno nanlan wasa may kotin kono bang haramas ngader may melaran Christ iwasama ramimiya sisa kumalap ngayon miyan sa mikin metoikin kasi ibantuang ay babakalaba wasawe uran ibantuang riya wasawe uran ekin uya men kansa na mawiya yenter kin metaweta iral mas lasang rally iya kano ngayon sinsuwat ki pagi sa ramimiya may kitala sa matal penenikan koros magday pakongkan remelaren Christ akitay bil kamela lo bilan ki kubororme kitay pambil tuban ren Christ euran hari mas ngater memelarakan ren Christ kan riang mimi wasau dolang kan aramasakan mimi wasau o aramas ngeter yan nan kautial pataki yung kitail kung may bilis may bilyam mimi wasawan sa wood mi all riamen may piserwar ko kodalan lang hinagi Elijah irasudo mela all riamenet kot katiki sara irami mi nanlang an sa wood dituan paluar me kitail bil mimi lole inaki Elijah imagari yang aramas todo kamelele me hol riemen me bang purdonan bukan kautial kaseliong tali bang koto kolongki masuning kot nan anso apal tenan moyen tribulation me Christ katin kaseliong tali nan maturi riset payo me buksaro masani miraban mela murin ransilu ton samba bon banglang menraka wago kotalanan lang koros aramas todo katong koros aramas todo me sukul ki buksaro kamelele me ye hol riemeno inak i Elijah. Pahira pananana iran mela ira rapture. Pamilya bil kami lemaban Moses i Elijah. Aptodo bil kami lemaban inak i Elijah. Pagkara mas riya menet ira memor mi menandang ranwat. Kot may tongra. Kot may tongra ira mi ni paluar metuwa temen. O bil miya men aramas. Me bil mi menandang niyawi aramas. Iban tayong kumal judukin metawa buksaro memasa niyong trial Christ kat nan lang niyawiya aramas o buksaro memasa niyong trial nan timudi kayo iralaut limaw iralaut riyaw irajug limaw ibang wadag igin mga wadag ni bugan wayo po igin kasaleta mau sansal nan timudi kayo iralaut limaw irajug riyaw memasa ni for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. And the quartermente o memente me wiyan ang pungan koto aramas, yay aramas Christ Jesus. Christ kat nan lang niya wi aramas. Kikita lang kot atal pagkabangkan pagkabangkan kita sabungkan renkot anane en wiya aramas ikat nan lang po en wiya nang pungan aramas o kot niya wiya nay aramas
Christ Kristo yala nei naramas bugital nei naramasan ka kuyala sawalmen kot. Karta ket nan leng ni awya aramas og may wila sa tama kareta pumondi pon metreka ba mimito nan peu. Christ ya sata hey ya kita warlang glory. May pangkala megot pumondi pon metreka mimito ni nan pekau nan limekau ni eliluekau ni bangabangeu. Pagani awya aramasamen kita lengkin tamadaman tame awya yang kita lengkin kakilikilang lipon metegan lipon ketiyo lisongan ni limegan yelewegan kita kilang tame hatal god menet wuya yang kita tiba kan me pasagi yang ni lobo lipon liputa oni awya aramas miminan lang lipon awegat mimitere Christ puksaro masan yung trial may katanan lang ni awya aramas tama kita lagi puksaro masan yung trial timuti kayo riyaw lima kumalin ringindig makala watak makamay sa tuwe wegi malwat watak malwe gila aso kumal watak normal puksaro ikan kumal tayo puro watak kapakap mangkot kom kasalayang yayra bukat po yung kakwato ko wegi Asa kita bil watak ni dal buksarawi kan nag mangkot katengela na mga ya tamay watak buyan tamraman pegi yang sokoros pegi puk ngen sarawian ka kamarani king kita tama kita uye watak okay don lang aramas mimenan lang miye megot may bang talang bil wo bil miye man wasaw buksarawi bil masan yung tayo nan sakraya ralat wono tuan dame kasan salong sakraya enda waran nansap me oston dolo tangagi me waran nansap wasaw chariot kurma nampukan wayo kasali yang ta Taiwan wata ko kita puksar masin yang ta esero ko yan nan don samba me kilang tawo bukat waran nansap me oston dolo pil me oston dolo wasaw me os wasaw Mansanin ko makasali yung trial kartak dalan na wewe kin nan lang imay ko siya ning kamang kadakin sudut atay matmataw kadakin ko siya nan lang akaday sudut metaw mo tami mo sa mansanin ko kasali yung trial mi os wasaw os tontol tangagi pan kola Babylonia os potopot ko pan kola palikapi o os pon puel ko pan kola nan sap ni palier mi os tontol mi os potopot nan sakaraya wano riyaw bil mihos witata mihos nan lang mi man nang buksaro kasal yung trial os me awi sida ba ambil yen pe kasal ki me bil mi songon man tay kan kot kapkata and bil mi nan lang os me sa long trial mihos nan lang bil mi songon os bil songon kurma me mi nan lang nang buksaro masan yung trial me os me ko dito pagkata sang Elijah os kisini ay kay kurma me bil goto bil bukata sang Elijah bil kurma kisini ay roko dito sang ya roko dito sang nan lang maglang kurma os niyan sa me takinda Elisha Elijah niyan sa me kapakap ki koten kapet pa siyang pormeseu kilang law kilang ta ton lang toto aral take kurma o take os maglang ementa ton lang mi wara kurma emende toleng mi wara os me wowogi me kurma te nan leng os te nan leng puksaro masan yung trial me Christ pang purto niya sama pang purto kauti maune Armageddon abanta ke os putuput o koros toleng kan o koros ulang kan me rapture tala me banyang ipurto rabam bilyang ta ko os putuput emen trial emen kumail me ban nanti yang pewiti lel nimui yang rapture la mi wara mai loso yawik manan leng puksaraw me masan yung tayo katikin ben ay song yung kawkawewe masan yung god bekas kasali yung tayo songon abe bukat nakdabil kilang miya nana bil mimi lang nan kau dial law trisa ke udah juga isak ako saya ngayon sarawi ap kiyata po o tronlong ap wayelang po nana ile nana yu may nananilay
Ngin sarawi wala ki diang wan peron son bawa. Ap kasale yang ye Jerusalem kanim sarawiyo me koko tisang nanlang renkot. Ringen sarawi wan talang pulpon nana yo me yina nila ila igiligilang kanimo New Jerusalem. Ako ko diang samba sang renkot. Mie nana nanlang. Tame mie pon samba i kameleleme. Uya egis kot men kasale yang trail egis tame utan mimi re nanlang. Tapi mie nana samba. Ik dalam lang song kay mie. Mie pinlap. Mie pinlap nanlang. Nan Revelation relaut riesek riau pataki yang trai leu riau. Ainda. Don lango pil kasale yang ye pinlap en pilen kamauro. Makelekel to the class. Me usang ni molen quote o simbolo. O kin puli-puliway nan warangan al en kanimo ni pali koros en kailen pinlapo tugan kamaur pot udaye miya tugan lang. Pilmiya tugan lang. Nanda kay rekan nan buksaroi ko sayang tayo miya olive tree nan lang. Aramasakan me umon molen koto rokolokol ten paini. Rakisanya ten paini kau rawasang sampah. So miya pil paini nan lang. Miya palm tree nan lang. Enda okin puli-puliway nan warangan en kanimo di pali koros en kailen pinlabo tugan komor pot utaye mekin wapakew nan sombong koros mia wan tuga fruits nan lang lang sambag da ginawi kak sombong wano eurak tugew kinwawa nan sombong koros nan lang o tekan kinwiyala wini men kamawiyala ton wegan ten tukeo inden ansawot kenta make trenumbos nanlang ka makulata le ten tukeo kang wala mumbosan ime buksaro masan yung trial kaja kini me buksaro masan yung trial o tekan kinwiyala wini men kamawiyala ton wegan Koros me bananane wini kot ko na bata tuge yu me tekan kay pag naleta kang magilam hira toto hal kol takailingan kasalal toto wini makan pearl me wiya magilam Iwan karta buksaron masan yung trial. Soto mas saleng matao kak matao tuan tama kot ketung kono bong irailakan me pakabagay. Kadai salarpan. So mau mela be. Kasi na bangkin tangatangogo kilang ata cemeterio. Menta may cemeterio. Soto cemeterio nan lang. Solaban pilan masa tayo. Tayo solaban. Siyang isang. Pasang koros. Pan mau. Bangkong ngayik tayo. Tayo koros nanti yang tayo niyang lilmo. Yeramen mo itong kisin. Tama miya samba. And karyo nga tayo sa depan. Lelang. Usaw. Imang kita lenut kilang tama katayan. Uyuyanan lang. Dahil kilang tame atay peninikan, kapakabatal kan, aramasakan me mimiwasaw, uyuya ranwat. Nan Taniel relaut isu rejudik tuawlel Isaac, ni tuan Taniel, kilang atay Heri, nintokan kilikilang mebugat, mo lagay uye, kosa-kosansan. O memeno me anikim meur patapat, kat na neo, mo bugat. Sabal meligaw, me patapat, tuwa to snow, o putin mga kan rasang wunin sip, makalagal. Utun malew, tuwete, men katar, o uye, umbumbul. Rejudik Isaac, o umpulen
molo mesirang-arang. Kita naramas wiye papa. O aramas ngeteri me ariri. Wiye pen kopung ngeri cepetao pungkan papa pesen. Ime memang kedalang-kelangan met enda. Kita naramas. Aramas me sudah mereka kuadak. Kita naramas me wiye papa o aramas ngeteri me arari. Kita bang wiya son papa kay nanleng o son ariri kot. Pugo bang ko yung amenemen kita aramas. Puk sarawi masa niyong tayo. Wana tayo totoo kong Christ pun sambak kisiniye me banisik. Ma atal totoo pa rongala. Kita ban yang leluasaw. Apa kumalisita kanamenek. Ko cedepan lagi yung kita pukoyo kita lenwianan lang. Lanlap meyangi Christ ko matalani lobo. Mia puko. Sota pukonan lang. Patame wiya yang kot pun samba. Mekot pan liki-yegi. O kiyang apko. Sote. Apa wiya song kanamenege wong kitail. Armas seban yang miwasawi uran. Kapangakot kitail leluwasaw. Kitail komorla. Absote ligi-ligen puko. Pangko yung amenamen kitail. Pagi tame kitail wiya ta samba. Kare yung Atail sudah kaki ligin pukuan ko yang tail. Niang sama kita wiwi atau dogan kot. Kewiwi apa armasan ke pengayuk. Toto kita bagian mau patang ke masukin kot. Pagdalin tahu tila pa armasan ke pengakin kita patako hari kita pun masuk tahu hari. Magilang. Niang tail wiwi atail pukot atau kita wiwi ayang armasan kilangkin kita ta armasan dan ko perlang lingano kot. Lingano korosan perlang kot. Isong na bukat mo kita lananek dalin medawe. Kita wiya pukokan, natal tutongkan samba. Pag kita wiya ayongi. O pukokan kita wiya samba. Memang kono petang kita kot and liki yang aman kita niyang wiya son papakai nanlang. Kita gin met o ni evan len nanlang song horus pan mau. Song horus pan mau. Ap miya puko pangko yang aman kita. Taniel kilang aramas ngeter ye. Aramas kita naramasakan. Aray wiya papa. O aralwe arariri kot. Erjaga ko siya suwot. Matay benini memelargan. Memimi nanlangan suwot. Irawi wiye papa. O irawi wiye arariri kot. Sang toto. Magday bang watak nan masanin kot. Mebang kasili yung kutay. Tame mimi nanlang. Magay magday say ramot. Pagkatay lang kilang. O kamelele, rong, kilang rong o kamelele. Men nanlang e wiya wasakis mukot kajeng kapekata. Ong sabol megan. Bami mire. Euran. Erimen kair kilay repugat. Pilatan nanlang. Wasabe maur sautuk. Miye. Ter piladalian kisiniye.